تغییریابی اقلیم امروز به یکی از مسئله‌های مهم جهانی تبدیل یافته است و کشورهای آسیای مرکزی نیز از تأثیر آن در کنار نیستند. این منطقه که به آن کشورهای مثل تاجیکستان، قرقیزستان، جمهوری قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان داخل می شوند، دارای خصوصیت‌های طبیعی و اقلیمی می باشند. بنابراین هر گونه تغییرات در اقلیم می تواند به زندگی مردم و اقتصادیات این منطقه ها تأثیر جدی رساند. در ماه اپریل سال 2026 در جمهوری قزاقستان یکی از مهمترین چاره‌بینی‌های بین المللی عاید به مسئله‌های محیط زیست و تغییریابی اقلیم برگزار گردید. این همایش با نام سمیت منطقوی اکولوژی 2026 شناخته شده از 22 تا 24 اپریل در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دایر گردید. در آن رهبران دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و کارشناسان اشتراک نموده راه‌های حل مشکلات گلوبالی و منطقوی را بررسی کردند. کنفرانس امروزه کنفرانس منطقوی آسیای مرکزی در موضوع تغییریابی اقلیم این هشتم کنفرانس میشود که کنفرانسی که از سال 2018 سر کرده تا این زمان برگزار میگردد و هر سال در هر یک دولت آسیای مرکزی برگزاری آن به عمل میگردد که امسال در شهر آستانه جمهوری قزاقستان سال آینده ما با نقشه گرفته ایم که در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان و همینطور در هر یک دولت برگزاری آن در نظر است. از کدام لحاظ؟ از لحاظی که ما همچون نماینده مرکزی منطقوی آسیای مرکزی عاید به حفظ محیط زیست اصلا برای جمع آوردن دولت‌های آسیای مرکزی، جمع آوردن شخصانی که برای قبول قرارها عملی خود را پیش میبرند، تمام نمایندگان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، تشکیلات‌های غیر دولتی، تمام یعنی که جوانان و هر یک سطحی که در خود جامعه ما وجود دارد، هر یک کدام آنها را جمع آورده مشکل‌هایی که عین زمان در سطح ملی تا کدام اندازه آنها دیده برآمده میشوند، کدام نمود حجت‌ها قبول شدن برای رعایت کردن که عملی نمودن اجرای هر یک کدام آنها و تا کدام اندازه چطوری که ما میدونیم یگان مسئله اکولوژی یا اینکه تغییریابی اقلیم سرحد ندارد. برای همین هم ما در عموم، در شکل عموم در خود منطقه آسیای مرکزی هر یک کدام این مسئله ها رو دیده میبریم. از این لحاظ ما این پلتفرم گفت و شنید رو تشکیل میکنیم که هر یک نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی در یک جایگی با تمام شریکان رشد، تمام دانرهایی که مبلغ گذاری این یا آن مسئله را به عمل میبرند در یک جایگی سر یک میز آمده باید که این مسئله ها رو گفت و شنید نموده راه حل آن رو یابند. اگر که ما در شکل یک دولت یا اینکه برای خود جمهوری تاجیکستان اگر که گپ زنیم، در اینجا گفتم ممکن است که برای جمع آوری مبلغ، برای اونه که خود جمهوری تاجیکستان حجت‌های استراتژی خود را استراتژی مطابق شوی تغییریابی اقلیم قبول کرده است، در این زمان برای پیش بردن نقشه عملی مطابق شوی کار و فعالیت پیش رفته ایستاده است. خود آن که سهمی در سطح ملی که جمهوری تاجیکستان خود این سال به نقشه گرفته از سپردن آن، یعنی که هر یک این منفعت‌های جمهوری تاجیکستان در شکل استراتژی در این مجاهدات قید شده رفتگی هستند که هر یک کدام آنها را تاجیکستان میتواند با گفت و شنیدها با دیگر دولت‌ها برای حل آنها پیدا شود. موضوع اساسی سمیت تهیه راه‌های مشترک مبارزه با تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و تأمین رشد استوار بود. در دایره آن مسئله‌های چون مطابق شوی با تغییریابی اقلیم، استفاده ذخیره‌های آب، امنیت آذوقه‌واری، پست کردن افلاس شوی هوا و رشد اقتصادی سبز مورد بررسی قرار گرفتند. در هر یک برنامه دولتی که قبول می‌گردد یا اینکه استراتژی که قبول می‌گردد یا اینکه مبلغ‌گذاری که از طرف گویا که شریکان رشد عملی می‌گردد، در هر یک قسمت او هم با وابسته به رشد اقتصاد باشد، وابسته به دیگر قسمت‌ها باشد، در قسمت آن یک بند اساسی آن درباره حفظ محیط زیست گفته کرده می‌شود که هر یک رشد اقتصاد باید با نظر داشت حفظ محیط زیست عملی کرد. بنابر همین هر یک رشد اقتصاد و یا که
баланд бардоштани некоаволии мардум аз ҷиҳати иқтисодӣ бо назардошти ҳифзи муҳити зист амалӣ карда мешавад. бинобар ҳамин ин як чизи дигарро боз назар афканем агар бисёр вақт мисол мо дар ин назар ҳастем ки мо рушд мекунем, иқтисоди мо рушд мекунад, мо канданиҳои фоиданоки худро зиёд истифода мебарем, вале барои табиат чизе намедиҳем. лекин ба ҳама ин нигоҳ накарда аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд барномаҳои ҳифзи муҳити зист, барномаҳои вобаста ба баландбардоштани некоаволии мардум ҳамаи ин равона гардидааст дар алоқамандӣ ба ҳифзи муҳит. агар мо гардиши табиатро нигоҳ кунем, агар чӣ қадаре ки бухоршавӣ аз сатҳи замин, гардиши гидрологӣ, чӣ қадаре ки бориш мерезад, ҳамин қадар бухор мешавад. ин цикли гидрологӣ аст ки гӯё ки аз боришот аз атмосфера мерезад ба сатҳи баҳру рӯи замин, боз ҳамон бухор мешавад, боз гардиши гидрологӣ боз оғоз мегардад. ин ҳолатҳо ба тағйирот омада истодааст ки боришоти барф аллакай дар моҳҳои март оғоз шуда истодааст, ба обшавии пиряхҳо аллакай дар моҳи июн сар мешавад ва ин ба режими киштикори зироатҳои кишоварзӣ бетаъсир намемонад. бинобар ҳамин дар ин қисмат ҳам бояд ки мисол чораандешӣ намуд ва роҳҳои ҳалли он асос ба фикри ман бунёд намудани обанборҳо аст, ки агар ин обанборҳо имконияти зарфияти ҳифзи обиро фароҳам меоварад, инчунин дар вақти лозима пешниҳод намудани истифодабарии оби ин анборҳоро ба зироатҳои кишоварзӣ фароҳам меоварад. як чизи дигарро мегӯям ки дар фасли тобистон 80% ҷоришавии оби дарёҳо аз ҳисоби оби пирях аст, ки ин об дар минтақаи Осиёи Марказӣ яке аз обҳои тиллоӣ барои зироати кишоварзӣ ба шумор меояд. асотир аст ки ҳамин пиряхҳо ин як раванди чӣ мегӯянд бисёр дуру дароз аст, яъне ки таъсир надорад, яъне ки раванди оҳистаю дуру дароз аст. баъзе нуқтаи назар аст ки ҳамин пиряхҳо об шавад, об зиёд мешавад, яъне ки захираи об зиёд мешавад. гарчанде ки агар дар навбати аввал агар об ҳам зиёд шавад, лекин дар муҳлати дуртар, яъне ки камшавии обшавии пиряхҳо ба камшавии захираи об оварда мерасонад. ин нуқтаи назари гуногун аст, лекин мо дар амал дида истодаем ки аллакай бо таъсири тағйирёбии иқлим пиряхҳо аллакай об шуда истодаанд, бо назар доште ки аҳолӣ зиёд шуда истодааст, яъне ки рушди иқтисодӣ пеш рафта истодааст ва дар оянда метавонад ҳамин мушкилиҳо ба бор орад. аслан ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин гузариш ба иқтисодоти сабз аст. иқтисодоти сабз ин чи аст? ин истифода аз энергияи бием ки барқароршаванда. аслан мана 95% энергияе ки дар Тоҷикистон тавлид мешавад, ин энергияи сабз аст, ин гидроэнергетика аст, яъне ки тавассути захираҳои обӣ ба даст меояд. яке аз ҳадафҳои муҳими ин ҳамоиш таҳияи ҳуҷҷатҳои муштарак аз ҷумла эъломияи сарони давлатҳо ва барномаҳои амал барои солҳои 2026-2030 мебошад, ки бо таҳкими ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи экологӣ равона шудаанд. яке аз нишонаҳои асосии тағйирёбии иқлим дар Осиёи Марказӣ гармшавии ҳаво аст. солҳои охир ҳарорати миёна тадриҷан боло рафта, тобистонҳо гарм ва зимистонҳо кӯтоҳу мулоимтар мешаванд. пиряхҳо манбаи асосии об барои минтақа мебошанд ва кам шудани онҳо метавонад ба норасоии об дар оянда сабаб гардад. барои ҳифзи пиряхҳо чорабиниҳои зиёд аст. ман фикр мекунам саҳми бояд ҳар як шаҳрванд ба ҳифзи пиряхҳо бояд равона карда шуда. сабаби обшавии пиряхҳо ин тағйирёбии иқлим аст. таъсири ман ҳамон газҳои гулхонаие ки мана ҳангоми сӯзиши ангишту нафту дигар пайдо мешавад, ҳамин таъсир мерасонад ба барои агар ҳар кас мана истифодаи истеъмоли карбона кам кунад, истеъмоли карбона ин саҳми ҳамо аст, ё ки як дарахт шинонад. мана бинед иқдоми навбатии президенти кишвар монагиред то соли 2040 1 миллиард зиёд дарахт шинондаанд. анами аст барои
حزب پیرخو ما ببینید بیشتر بر نقلیات برقی گذاشته شده. اینم یک سهم برای کم کردن گازهای گروخانگی است. مشکلات دیگر کمبودی ذخیره‌های آب است. دریاهای کلان که از پیریخو سرچشمه می‌گیرند با سبب آبشوی آنها و استفاده زیاد برای آبیاری تدریجاً کم‌آب می‌شوند. برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های تا سال 2040 بهتر نمودن وضع اکولوژی و تأمین رشد استوار محیط زیست میباشد. این سند به افزایش میدان‌های سبززارها، برقرارسازی جنگل‌ها و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی روانه شده است. از جمله هدف‌های مهم حفظ گوناگونی بیولوژی، پیشگیری روندهای بیابانشوی، کاهش دادن تنزل خاک و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم میباشد. هدف اساسی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بهتر نمودن وضع اکولوژی و تامین رشد استوار محیط زیست میباشد. این سند برای افزایش میدان‌های سبززارها، برقرارسازی جنگل‌ها و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی روانه شده است. جهت عملی شدن سالمی یگانه یک برنامه کلان عمومی جهانی هست که در همه منطقه ها راه اندازی شده است. در جمهوری تاجیکستان ما هم جهت عملی شوی همین برنامه سالمی یگانه از سال 23 طبق دستور سپارش‌های سرور معظم ملت جناب عالی عاید به تا سال 24 در مدت 16 سال شناندن درختان تا 2 میلیارد عدد درخت شناندن، این یکی از موضوعهای حل طلب، موضوعهای اعتراف نمودن مبارزه بر ضد همین تغییریابی اقلیم است. یعنی اگر ما همین مقدار درختان را در همه تل و تپه و دشت و دمنهای تاجیکستان شنانیم، اگر این اقلیم سبزی پیشنهاد شده تاجیکستان به درجه اعلا میرسد. با اشاره به تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و حفظ پیریخو، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار نمودند که کشور ما در دایره روند آب دوشنبه تلاش‌های پیوسته خود را برای پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم ادامه می‌دهد. امروز قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در مرحله تطبیق فعال قرار دارد. همزمان قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلام کردن 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفر 2025 تا 2034 که با تشبس مشترک ما و شریکان بین المللی قبول گردیده است اهمیت مهم دارد. ما با هیئت گروه کاری از جمهوری تاجیکستان در سمیت منطقوی که برگزار گردیده در شهر اسفانا از روز 21 اشتراک داریم. و امروز اول در سطح پلنری در سطح بلند برگزار گردید با اشتراک سروران دولت ها، از آن جمله بارش خصوصی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در این سمیت با یک برآمد خیلی جالب دقت تمام اشتراکیان رو جلب کردند و برآمد پیشوای معظم ملت رو یکی از برآمدهای بهترین این سمیت به حساب می‌روم و اهل جامعه که در آنجا نشست بودند با یک عزت و احترام خاصه با یک جدیت مسائل برداشته جناب عالی را قبول نمودند. این باعث خصوصی ما هیئت گروه و از آن جمله مردم تاجیکستان است، برای اینکه در بسیار مسائلی که در منطقه حل می‌شوند، مسئله آب، عوض شدن اقلیم، تاجیکستان پیش صف است. این مس با تلاش‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری پیشوای معظم ملت است و مس با خصوصا مسائل آب را که تاجیکستان در این سمت در سطح جهانی پیش صف است، برای اینکه تمامی پیشنهادها و مواعید و مسائل آب جهانی
гарчанде ки мо дар саргаҳи обҳо ҳастем, лекин ҷаноби олӣ бо дурбинии худ бо ояндабинии масъалаҳои оби ҷаҳонӣ онҳо пешниҳод карданд ва пешниҳодҳо дар сатҳи баланд, яъне ки аз тарафи созмони милали муттаҳид қатнома қабул карда шуд ва ин боиси хурсандӣ аст ки дар ин самт мо пешсаф ҳастем. ҳоло дар ягон масъалаҳое ки на танҳо минтақавӣ балки ҷаҳонӣ ки нисбат ба об мансуб аст, он беиштирок бефикронӣ бо беақидаҳои муайяни Тоҷикистон ҳалли худро намеёбад. мо дар ин самт пешқадам ҳастем ва боиши хурсандӣ аст ки дар ин ҷо ҳам хеле аз тарафи ҳайати гурӯҳие ки дар ин ҷо ҳастанд, ҳайати гурӯҳи тоҷикистонӣ дар қисматҳои алоҳида, дар сексияҳои алоҳида вобаста ба тамоми самтҳое ки саммити имрӯза дар бар мегирад, хеле хуб ва ҷолиб баромад карда истоданд. яке аз ташаббусҳои муҳим дар ин самт оид ба густариши барномаҳои кабудизоркунӣ ва афзоиши масоҳати ҷангалҳо буд. тоҷикистон таъкид намуд ки то соли 2040 бояд ҳаҷми корҳои шинонидани дарахтон ба таври назаррас зиёд карда шавад. ин иқдом на танҳо барои беҳтар намудани вазъи экологӣ, балки барои коҳиш додани таъсири манфии тағйирёбии иқлим, аз ҷумла паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ва пешгирии эрозияи хок аҳамияти калон дорад. дар ҳақиқат ҳоло агар гирем дар минтақаи осиёи марказӣ гирем, агар тағйирёбии иқлим яъне ки таъсири худро расонда истодааст, агар дар дигар минтақаҳо ин бо обхезиҳо бо дигар офатҳои табиӣ яъне ки муайян карда шавад, дар минтақаи Осиё як ин бо нишондоти асосии тағйирёбии иқлим ин баланд шудани ҳарорат ва боришоти кам ба назар мерасад. мо ба анамин шароит бояд ки мутобиқ шавем. дар ҳақиқат дар ин ҷо бошад агар як фикронии дастаҷамъона яъне ки як шароите пайдо карда дар гора ки мо дар якҷоягӣ ин масъаларо ҳал кунем ва ҳалли масъала аз ҳамдигар аз ҳамсоягони мо низ вобастагӣ дорад. мо пешниҳодҳое ки пешвои муаззами миллат карданд дар сатҳи ҷаҳонӣ қабул карда шуд, ин бисёртар аҳамияте дорад ба ин минтақа аст, ба минтақа ба ҳамсояҳои мо барои яъне ки сабзкорӣ кардан, барои яъне ки ба нигоҳ доштани табиати мо ва мусоидат кардан ба таъсирнокии иқлим, кам кардани таъсирнокии иқлим барномаи кабудизоркунӣ қабул карда шуд ки то барнома то соли 2040 давом мекунад ва мувофиқи ин барнома бояд ки мо то 2 миллиард яъне ки дарахт шинонем. дарахтҳои сояафкан аст, ороишӣ аст ва бунёди боғҳои усули нав аст, муосират онро шинонем ва ин яке аз пешсафҳо мо мебошем ва инро ҳам бошад агар дар ҳақиқат дигарҳо вақте ки дар ин ҷо баромад карданд дар суҳбатҳои алоҳида вақте ки бо олимони онҳо бо мутахассисони онҳо мегӯянд, онҳо дар ҳайрат ҳастанд. аллакай дуюм сол аст ин барнома дар Тоҷикистон амалӣ карда шудааст. ин хеле ниҳол шинонда шудааст, хеле он корҳое анҷом шудааст ки оиди ҳамин пешгирии таъсиррасонии иқлим. дар доираи ин ҳадаф барномаҳои илмиву минтақавӣ оид ба кабудизоркунӣ таҳия ва амалӣ гарданд. ин барномаҳо бояд ҷалби аҳолӣ бахусус ҷавонон истифодаи технологияҳои муосир ва ҳифзи ҷангалҳоро дар бар мегирад. ҳамчунин зарурати ҳамкории зич бо созмони байналмилалӣ барои дастгирии молиявӣ ва техникӣ таъкид гардид. мо бояд ки мутахассисонро ки тарбия намоем ки масъалаҳое ки имрӯза ҳастану ки ҷиддӣ ҳастану онҳо ҳассос ҳастанд, онро ин мутахассисои мо дар сатҳи лозима ҳам дар дохили ҷумҳурӣ ва дар ҳам берун аз ҷумҳурӣ онро ҳис карда тавонанд ва борои он мубориза бурда тавонанд. ва дар ин ҷо ҳам бошад гар мо хеле бо олимони донишгоҳҳои донишкадаҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркманистон вохӯрдем, бо ректорони ин донишгоҳҳо вохӯрдем. мо созишномаҳо бастем дар доираи ин шӯрабинӣ. созишномаҳои мо дар бар мегиранд ин мубодилаи донишҷӯён аст, яъне ки гирифтани 2 диплома аст, омӯхтани таҷрибаи ҳамдигар аст, инчунин такмил додани мутахассисон хусусан омӯзгорон, омӯхтани тарҷимаи ҳамдигар аст ва хусусан ҳозир оиди ҷорӣ намудани кишоварзии муосир ки ҳушманд мегӯянд, яъне ки онро бояд ки мо ҷорӣ карданмо дар кор ва бояд ки мо ҳатман
таъмини амнияти ғизоии худро яъне ки амалӣ кардани мо лозим аст. бисёр масъалаҳои якумаш касалиҳои мубориза бар зидди касалиҳои зонозӣ ёки трансграничные яъне касалиҳои назди сарҳадӣ мегузаштагӣ байни ҳам мо аз ин бисёр гӯем таҷрибаи нағз гирифтем бо ҳамкорон. ман ки чорводор ҳастам масъалаҳои чорводориро аввал якум ва рушд намудани соҳаи чорводориро пешниҳод намудам ва аз таҷрибаҳои инҳо бисёр маълумотҳои дақиқ ва маълумотҳои зарурӣ гирифтем. мо пешниҳод кардем ки гарчанде мо бар зидди касалиҳои зонозие ки байни инсону ҳайвон ҳаст мо ино роҳҳо усулҳои навтарини технологияро истифода барем лекин корҳои селексионерам пеш бурданда кунем. вақте ки мо дар пешниҳод намудем ки ҳамин намуди истифодабарии ҳайвонҳои кӯҳӣ ки иммунитети онҳо миллионҳо солҳо сахт шудааст ва ба ин касалиҳои маъмулӣ тобовар аст мо бояд вақти селексия офаридани зотҳои нав ҳам гӯспанду ҳам буз аз ҳамин мактаби ғанӣ ҳамин дороии худамон бояд истифода барем. бисёр тарафдорони нағз пайдо кардем ки албатта дар баробарди мубориза бар зидди касалиҳои зонозӣ офаридани зотҳои наве ки ба ҳамин касалиҳо мутобиқ аст пешниҳод карда шуд. саммити минтақавии экологӣ дар остона дар шароите баргузор мегардад ки тағйирёбии иқлим, таназзули низомҳои экологӣ, норасоии захираҳои об ва офатҳои табиӣ ҳам барои минтақаи мо ва ҳам барои минтақаи ҷаҳон ба мушкилоти ҷиддӣ табдил меёбанд. бешубҳа ин вазъият аз мо тадбирҳои муштараку ҳамоҳангро тақозо менамояд. аз соли 2018 аслан ин платформа яъне ки ин конференсе ки ҳаст аслан фақат як-ду мавзӯъро дар бар мегирад ва дар шакли танҳо осиёи марказӣ баргузор мегардид ки давлатҳои осиёи марказиро ҷамъ менамуд ва айни замон мо чӣ хеле ки дида метавонем дар шакли байналмилалӣ бо иштироки тамоми намояндагони давлатҳо худи имсол бо иштироки сарони давлатҳо конференси мо баргузор мегардад ки яъне ки дида баромадани баъзе масъалаҳо ва пешниҳоди онҳо дар сатҳи сиёсӣ барои қабули қарорҳо бароварда мешавад ва дар оянда агар ки мо гуфта бароем албатта ки ҳар як кадоми ин масъала ҳар як кадоми ин равандҳоро мо бо ҷалби бисёри аз яъне ки донорҳо ё ин ки шарикони рушде ки то айни замон роҳ барои кор дар худ минтақаи мо надоштанд ҳар як кадоми онҳоро ҷалб намуда албатта ки ҷалби сармояи бисёртар таъмин намояд. мусаллам аст ки ҳудуди тоҷикистон то 60% захираҳои обии осиёи марказӣ ташаккул меёбанд. ин нақши муҳими низоми экологии кӯҳии тоҷикистонро дар таъмини обрасонӣ ва рушди устувор дар минтақа собит менамояд. дар ин замина обшавии бо суръати пиряхҳо ва кам шудани захираҳои барф боиси нигаронии амиқ гардида аз 14 000 пиряхи тоҷикистон беш аз 1300 адади онҳо аллакай пурра об шуданд. раванди бо суръати обшавии пиряхҳо дар сартосари ҷаҳон тамоюли афзоиш дошта ба вайроншавии тавозуни об, ба вуҷуд омадани таҳдидҳо ба муҳити зист ва зиёд гардидани хавфи офатҳои табиӣ вобаста ба об оварда мерасонад. ин ҳамоишҳо ҳамчун платформаи муҳими сиёсӣ ва стратегӣ барои ҳамоҳангсозии мавқеи давлатҳои минтақа дар масъалаҳои амният, иқтисод ва экология хизмат мекунанд. дар натиҷаи музокирот ва гуфтугӯҳои сатҳи олӣ самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ аз ҷумла рушди иқтисоди сабз, тақвияти робитаҳои тиҷоратӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва тавсеяи инфрасохтори нақлиётӣ муайян ва тасдиқ мегарданд. ҳамзамон ин раванд ба таҳкими боэътимоди мутақобила байни кишварҳои минтақа мусоидат намуда заминаи ҳуқуқиву сиёсиро барои татбиқи лоиҳаи муштарак фароҳам месозад. дар сатҳи стратегӣ бошад чунин конференсҳо ба ташаккули фазои субот, рушди устувор ва боло бурдани мавқеи осиёи марказӣ ҳамчун минтақаи ҳамкории созанда дар арсаи байналмилалӣ хизмат мекунанд.